February ni riatania tukinjing politics wanga chuan Mizoram chung thulang sar then khatte kan han lor le dona nimin lama kan puan ta kan khanin leng puiram ral chungchanga khan political party te in puton na ana savia vani kha PM lamchuan in media chairman Bubilal Chanjavan press conference na in an malak tum dan te le thil thleng chungchanga press meet te akom le a PM chuan leng puila Piram Indian Air Force ne na ral hlan chungchanga Central Bureau of Investigation CBI ne na FIR thelu an oma wangin an thelut veta lova PM chuan CBI in Mizoram Sarkar ne na General Counsel dil chuan pek nge ani tur thuan soi ani PM Media Committee Chair Bubilal Chanjavan Revenue Minister chuan February ni le sang ni somni paruka Council of Minister thukhom chuanin IAF ne na ramral chungchang hi an ngai tu thu soin kan Chief Minister chuan Sarkar lain FIR thelu chu kalphunga ni lo viau ma sela MNF le Congress Party in thelu an tumtak si lo wangin thelu mai tha ati tina soya Bubilal Chanjavan chuan FIR chu Revenue Minister ni anga ahminga thelu turin thutluk nan siama ase kan party legal department lam kan rona chuminua Minister ni na anga thelu chu achi lo dewanga ngayani wangin media chairman kani na anga thelu turati ani ati FIR thelu tur hi an buai pui ngal char ni khana soya an party thil tum an lo hriat nuwa MNF chalchang chuan February ni lizana media meet Chief Vigilance Officer ne na ngen na an thelu tura somna an siam thu soin PM media chairman chuan MNF yan anti chop ta chung ani document momal po an thelut lova MNF in thelu ta ka chuan Congress lampoin an thelut vele ani ati PM media chairman chuan MNF in CVO angin na an thelu nuwa po CBI FIR thelu an tumreng thu soin phek som ko panga acha inrinit laidar nia thelu turin anin buat sei fel thuan soya Congress lamin CBI ne na an thelu thu PM lam hian an party PSC ten an riat ta ka ero thelu velo mai an rel ta ni ati danin konga zonga CBI te general consent pek nge an ni tur thua soi chutiang chuanin PM lam chuanin thelu an tum chu Congress in an thelu don tho wangin chu Mizoram Sarkar chuan general consent ta penga langa malakna thataka kaltura an ngai ani hetila hian MNF lamin CBI ne na FIR an thelu dan ti dan phung ni lo le akongkwal zolui a party dangin an pu chungchanga hianin thu chua an ron naya MNF hian pisa chungin khom nen heta hian thu soin puje malsom zola MNF General Secretary chuan lengpui airport chevel ram Indian Air Force leitir CBI chuitir tum chungchanga ti dan phung dik takama an lak thu asoi ve thung puje malsom zola chuan ZPM in CBI de lengpui airport chevel ram lei chungchanga sarkar masate pu chiat le beinan man an tum ngar ti soin an du le an chawang nge in MNF chuan ti dan phung dik tak mangin he thila hian ma ala a dananga CBI na chui theinan danang tekin sarkarin kan complain adonga engthin nge ma alak zui zel ti hi kan en zui zel don ani ati hetila hian tourism minister pulal nginglo mar chuan Mizoram tourism conclave nei tur chungchanga ni ti yok member Dr. VK Paul chu Delia koma Dr. VK Paul hi ITDC le ni ti yok noya tourism wing ai o ten an troyom bok pulal nginglo mar tunlai kum ni chungin Mizoram tlo tu na sa takin an pung ni na soya September sa ni somni panga asarang rel alu nuwa phei chuan be sei phak bakin khwal sin an ron punga tuna chuan go hoti atangin tlai khat thil thuwa aizola thlen thei towa thlona le rel in kalpona olsam towa hemi ni wang hian Mizoram tlo tu an punzel ka ring ti in asoi Mizoram ron tlo tu te lodon son dan tur te an thlen na tele eile in chungchanga lo in bo sei na tele an en tur le ti tur lo siam sak chungchanga te malak tur tam tak alo ti so in tourism minister chuan theitop chuama ela keni chuan thlen top chin kan nei ti in ti yok chu ramruat puya malak pui turin asom tourism minister chuan Mizoram moina chu infrastructure ro pui ni lovin khuarel moina ani thu soin tlang le ruam lui le dil moi tak tak te ti che si lova tourist hip na ti mason an du thu Dr. VK Paul aril ni te yok member Dr. VK Paul chuan Mizoram chu tu naya 100% literacy rate nei thei state ral muang le tlo chak ani ti soin tourism conclave hi Mizoram thatna le moina te pho chuan rem chang ani yang atia atula pinga Mizoram sarkar pui turan ni ti
ka in hon thua soibok Dr. VK Paul chuan Mizoram tlo tu te ba ka state mi pui kai hruainan tourism policy mumal tak buat sei thuai atul ti pulang hing lo mar hi ril boka income na hian Mizoram tourism conclave chu aizolema abul hnaya man ni se ti in relania ahunatan kumchan vetmulam borok nom lai ni se ti ania international tourism ma tema Mizorama kut omsanen kai kopa lian le zau zo ka mandan ngai tu than ti bokani Mizoram tourism conclave buat sei tur chungchanga in pu chanan kumin kumchan ve malama New Delhi ya kau kim zo ka meeting nei le ngei ni se tin an rela heta hian sarkar mi poimo ba ka Delhi ya tourism kai hnai pol poimo rang rang te som nei se ni te yo kin ma lo la se anti Mizorama ataka tourism kai hnai ejun kal pui tu te ayo som tel tur ti ani bokani kan hre tengin hei Mizorama chuan tourism kan pung chhota viau maya hei hi thilo mom takani kan soi matlhon lovin rel ron lu thian khol jin tam tak voile khata aron ruai thleng thutani bera hemi dan chen hian mi tam takin Mizoram chu tlo chakin chutiang chuanin Mizoram laman ron pan me kania tourism lama mason na hi Mizoram mason na atan aki poimo ber pakhatani chho thuai don ni na langa tourist hi ram tam tak chuan an economy poimo tak zinga mi ani chawa an state an khuwa an ram sumlak luna ber ring tam tak an om tourism awanga ram hausa tam tak tu na hian anom chho mek zela chutiang che chu Mizoram din mun po hi ni thaya hetianga sarkar ho tu ten veibera han nei chawani chuanin kan ma hun hi eng chho viau ti hriata kan minister tourism minister hi anna chana hian a chiang viau maya hetiang hian thil lian tham pui pui angalang ni si lo ama ero chu thui taka kan than theina tur kong ni si angte chutiang chuan idea thatak tak hi aron vor chuaka tuna ni ti yaklam anan be poplat mayang chi te po hi kongro su tak tur ani niti yok hi tun ma finance commission tia kan hriat thin kumma chunga ta na Indiaram state sang sang te ma son na rural din na ta na plan ron siam tu le sum pe tu ber kha anni heti lai hian INPR department a UDNPM minister Pukesh Abdang Havin Asian Development Bank bultuma kalpui tur Aizol khopui chung kulikona changa bongon in kar corridor and junction improvement project atan in ron khom na buat sai ania UDNPM minister chuan project kalpui tura in buat sai ne chu a tha thokhat hle ni na soya project in a paltlang tur khom chunga BL2 MLA le council local council te sarkar ne na tho ho na po ala poimo chhozel dona project lotlin na chu rampum ta na ni rualin apal tlang mun te tan po hlok na ani le zual don ni na soya in ron khom na hian draft DPR chu alem nen soi ho ania BL2 MLA le local council te ne na tangin so na le chana hun ba ka rotna omangang te soi ho na hun manani heng soi ho na le rotna omang te hi rem chanang zelo final proposal atel turin nan ruwa man bok ole khati china kan kanan du tok le photanga khovel thil thleng thar indona tu thar le rambial boina international news politics le kain hoite damte kan omani chuan voin tlai lama ti chhuwa kan tum le anga min longai chang le vek don nia